bubiri iyo ndirimbo wari uririmbye uyishongeraho akandi kamwe. Haleluya! Bwana sifiwe! Uiteka niwe maana yacu. Ai! Barapinganye. Uwo Yesu nituri Kadisibanga Aisi Ejo Yaraturani Yarapinganye Uwo Yesu Danezerewe Ubirenge Tuzani Kuziza Turama Bima Ishaka Yewe Ineza yawe N'urukundo rwawe Nukuri Taranangawe Iyo uje gusiga One Mukana Napoleon Welcome Mane bomu Napoleon ari mu nzu je nayigeze i Buraya kabisa pe Napoleon satani yafashe ubusa inzu urimo je turagukunda turakuzirikanye San Antonio wagize neza cyane kundi wa kanarari hano uyu munsi yaje mutuvuye muri Amerika kwa amatara bitaramo bingahe bikurikirana uko abandi umunota ariko uzariyo komite tumvikana araza kwivuga nawe abishimangire dufite soft ku cyumweru Bwana sifiwe dufite soft ku cyumweru kwa bishop wacu ineza ye Irakozagera ineza ye aramamagaye esaraza Yesu ariko akakubwira yuko ko yeretswe mundaka kumaska gusa kwa mutaha nawe utemera ko yeretswe je umuntu upiga zakoraho kumva nabwo ngo ndekura Kontinya amaso y'abantu mubonye akompanya ibisikura Hallelujah. Sema mkacho hallelujah. Hallelujah. Mwanikirize hallelujah. Hallelujah. Umugisha ukomeye cyane. Ndio. Cyane. Taramo cyane yibukije ngo mutwigeze kubana nawe witwa Valens yarapfuye. Hallelujah. Amen. Sun TV imbere yawe. Nitwa Sun TV imbere yawe. Sun TV imbere yawe. Sun TV imbere yawe. Imbere yawe. Shaka mama rujya kwa Sun. Sun TV imbere yawe.
Imbere yawe. Imbere yawe. Hanyuma mu cyongereza ni? In front of you. Front. In front of you. Yego. Okay. Rumaga. Rwanda ruzira umwaga. Namahoro. Basuni TV. Turabaramukije n'abakunzi ba Suni TV. Muzo mugara kuri Suni TV. Ngo Suni TV ngimbere yawe. Mukanya yakingira ari ngivuga ngo Suni TV nyuma yawe. Ariko n'ubundi Suni TV yaratugose. Ni imbere n'inyuma impande zose. Jewe nzandangara. Abera hose cyari. Jewe none niyo ntari mu makwe azatega kansanga mu rugo. Ngo reka ngufate ifoto ya thumbnail. Njyamye ndabaye no mu gikogwa. Ako numwira wanje cyane. Mugende mushigikire Suni TV kabisa. Namwe abari kureba mutarakanda subscribe hano ubukore. Suni TV imbere yawe. Suni TV imbere yawe yari Samu amori Imana bane nawe. Turakwiyegereje mu gukomera amashi. Mukotere John amashi nawe ameze neza. Turegereza none mukana Napoleon, welcome. Mane bomu Napoleon ari mu nzu je nayigeze i Buraya kabisa. Napoleon satani yafashe ubusa. Inzu urimo kwani mukoze isoni. Imana ihabwa icubahiro n'indi famille turi inshuti cyane. Napoleon Imana ikumugisha. Na komite yose y'igicaniro tugiye kuza tunogereza abayobozi b'igicaniro so kuba satani nuko mukora ibintu bikomeye. Naje gusanga komite ni ikintu gikomeye, uza muvuga akantu kari gakomeye kakamakoro umunota umwe, ariko uza ariyo komite tumvikana bisizaho. Rero abari muri komite n'abandi bandi b'abagwanashaka bakorera ku ruhande bose turabiyegereje. Sinzavuga nta muntu ari kuri piano, mugisha nimba agiye Patrick aguma akora cyangwa Damu mwamwegereje ndamuhaguruka. John rero nimba ko ataje hariya cyane taza abantu bacu aguka papa ukutira amashida mu umuntu wese wataranye hariya azidamu yadukoreye igitangaza. Umuntu utadamuru nuko wamwe nawe yagiye igitarama nawe Imana gusha Damu je wamutumiye uracuranga ukishara ko nawo gusa ni kudamura ducurangira afite umuziki mwiza cyane. Imana igumugisha. Rero twatewe iteka no gusungwa n'abakozi Imana bakomeye. Icyambere ngabire wenda araza kwivuga nawe abishimangire. Dufite soft ku cyumweru bona sifiwe. Dufite soft ku cyumweru kwa Bishop wacu Alex. Abazicika mwese munayizi, mwese mu mutungo ibiganza gutya. Pasteri hari ibintu bizagaragaza ko Imana iri kumwe nawe. Iyo umuntu w'umunyamavuta uyazayerekwa bana ngaho uzakadiri azayerekwa kerekwa. Hari umuntu uzowerekwa akakubwira yuko ko yeretswe undi akakumaska gusa kwa mutaha nawe utemera ko yeretswe. Jewe umuntu upiga zakoraho kumva nabwo ngo ndekura kontinya abaso y'abantu kareka. Ariko hari umuntu ukubita ifishi ubundi ifishi igomba guhamanya nawe kizavuga ko weretswe bazagukubita ifishi kumva usanga nkaho wari uyifite bizazamba bizuzuzanya. Ariko ifishe bagukubita ukaza wumva kirataruka kiridunda kakadenesi zoyirike iyo ntafishi irimo. Rero pasteri uri umunyamwuka, uri umunyamavuta, uri umunyamasengesho, turagukunda. Nubwo uyoboye wenda iriya torero ryawe natwe uratuyoboye mu buryo bw'ikirere cy'umwuka. Kuriya turagukunda, turakwemera. Ni nta mpamvu yatubwiye yihuse turemera. Nama musaba ati nawe uzoza udutaramire unaturarike. Mumukubitira amashi rero tubaza kuza kumwumva bihagije ntibadutindira. Turegereza motoka mbaye n'undi nkuko mwari mubivuze. Hari na sinyi yakoze kuwaga mu minsi mike mikrofone ziraza yarabikemuye n'umwetse uko tubigenza azazitugurira mikrofone 3 mukubitira amashi. Rero guhera uyu munsi ubaye umunyagicaniro umukuru ukunje nzafata umuntu birarangiye kandi amavuta yanjye arayemeye yongwanye
amavuta yanjye aremera ayenda yemera guhera uyu munsi ndakuronshinze uri umunyagicaniro wacu uri dadi wacu tuzo tuguhamagaraga ngo renti wa mukana kanyenyeri umuriro w'amawaka siko byica muyambiye byica kandi uyu yambega nka boss wacu afite umutima w'akanyenyeri mwiza akagira umutima w'Imana hari abantu bazagira umutima w'Imana ariko w'akanyenyeri we wapfuye wanganye ngoja ngo donki you guns veras Bwana sifiwe Imana igomburisha ndiyegereza evangeliste byishimo twarabanye n'umuhanuzi nawe twasuye n'abahanuzi yemwe mwitonde kandi tuzoshora urufunguzo nanga gutya byishimo ngabire yaguye kumubwira akazaga ngo simuzi kandi we kurusha byishimo twaraba mu buto bwose hafi imyaka igera mu 10 urumva rero nahaguruka mu kubitira amashuri wese n'umuzi kandi nanasabisha John Wenga niwe wahagarikiye mureke tumwumva ari uwambere kugira ngo pastor dusengeshe pastor okay sakibazo niba pastor twadukeneye ko pastor dusengeshe mu mpanagira akana dusengesha nimba afite umwanya muto aravaha yadusengesheje tuvese tubiri anashimye indirimbo uririmbye uyishongeraho kandi kamwe hanyuma ntazi komantere nk'umuvandimwe ahita atubwira ijambo ry'Imana nitumara tutarama turaza gutarama tukibyine bya yes yeme tuzamura ibiganza dukana icubahiro haleluya tuzamura amaboko heke haleluya katuririmbe turanga turirimbe iyo ndirimbo twari turirimbye nitumara tutarama yes Uiteka niwe mana yacu we Uiteka niwe mana yacu haleluya Uiteka niwe mana yacu we Uiteka niwe mana Uiteka niwe mana yacu we 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 Ingabo zetu gendana ziruta zaduhanganye Uiteka niwe mana yacu we Ingabo zetu gendana ziruta zaduhanganye Uiteka niwe mana yacu
Imana icubahiro. Haleluya. Turasubiramo gatoya. Turasubiramo gato witonde papa. Witonde tu. Nacurange Karima. Turasubiramo gatoya. Tumara. Dutanga Uto kusado. Haleluya. Uiteka niwe mana yacu we. Baba we. Uiteka niwe mana yacu we. Ngabo duhanganye. Ayuwe. Uiteka niwe mana yacu we. Ngabo zetu gendana. Siruti zo duhanganye. Uiteka niwe mana yacu we. Ayuwe. Uiteka niwe mana yacu we. Polisi yose yuzuye ibintu by'amateka ye. Uiteka niwe mana yacu we. Haleluya. Polisi yose yuzuye ibintu by'amateka ye. Uiteka niwe mana yacu we. Upe. Uiteka niwe mana yacu we. Uiteka niwe mana yacu we. Polisi yose yuzuye ibintu by'amateka ye. Uiteka niwe mana yacu we. Haleluya. Ai barapiganye uwo Yesu nituri nibi kandi sibanga Aisi ejo bundi yaraturaniye yarapiganye uwo Yesu nituri kandi sibanga Aisi ejo bundi yaraturaniye Tushirimu ambawe muri munsi Uzamure ikiganza cy'iburyo gusa Sinzi uko navuga ndanezerewe kubirenge tuzanikuziza iyo nubuye amaso ndambasha kubibona tunasezeranijwe n'ibimenyimenyi bikure cyane aho natangiriye uberi intambwe uri munsi uberi kingiye igicu itegeko ry'umwami uwiteka araturerera ibyo tubona ubu ntibizongera turumva amajwi y'inyoni twegereje igitondo isezerano riri bugufi we turabana n'Imana ishangagenge turabana we ayiwe n'Imana ishangagenge wasizwe amaraso
tuzamura ibiganza yemwe twakira umukozi w'Imana tuza gutarama na se ni Bugande turakwakiriye tuzamura rimwe gusa turabana w'Imana ishagage baba we yo Yesu we twashizweho ikimenyetso cy'amaraso turabana w'Imana ishagage yawe ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri taranangaje iyo uje gusiga ijuru uva wanyuze kuma bariyeri yose bagushakari abari mwibo rero batangira akanya koko tisuba we uva abari mwibo rero bakagira akanya koko tisuba we iyuza gucukura bakomeye ahari sino kwibutswe we ahagize Mungu zinasimama imara ukiamini utaziona Mungu si mtu ili aseme uongo si mwanadamu ili atukewe mwanamke atazamu mtoto wake anyonyaye kifuani mwake we nimekuchora katika mkono wangu usiogope asema Bwana mbingu we nchi yote itasema ai neno la Mungu aye baba komera Imana amashyi menshi akomeza turabana b'Imana ishagage twasizweho ikimenyetso cy'amaraso twasizweho ariko ye katwegereza umuvandimwe zishimo zamura icyubahiro cy'Imana kubera ko takwiriye icyubahiro umunsi Satani yakeneye kwigereranya nayo yaramanutse zamura icyubahiro cy'Imana kanave ntange mu mbeke Yesu
kandi wihangana komeza mfate ongeza viva mando sabwo twari kora abantu nibicara bakota inshuti yaje iwacu mibo icara nawe rero ni mubonye akompanyuma ni ibisikura
No. Patri kurushaje. Uko turatarama. Sakindi gisirimba kiri bube nabavuga ubutumwa gusa twamaduta. Ni muhumure. No. Patri. Imana. Apfushe mama tumuhaye pole mu gisiri. Tubaye pole. None hajya warugeze. Curanga zamuka sha wewe utambuka usana wose turahembere nimutuze nimukomere Imana amashyi ku bibereye hano byose abantu bicarije turagukunda turakuzirikanye
wagize neza cyane. Kundi wa kane ari hano uyu munsi yaje. Umuntu uvuye muri Amerika kwa amatara bitaramo bingahe bikurikirana. Uko abandi baje gusaka barabaza ibibanza gusa. Turakwiyegereje tubikuye ku mutima. Imana yo mwizo kugire neza zicaza nahaguruke aguhobere. Abandi twese dukoma amashi tubitekerejeho na poroko mamashi abantu twese dukoma amashi. Imana igumugisha. Hanyuma tugiye kwegera ineza ye yara irakoza ineza ye yara irakoza ineza ye yara mamagaye irakoza ineza ye ineza ye mamagaye irakoza naje ndi mu modoka ndi gutwara Imana ngo abazi Imana yabo iyo jambo yambwiye mbese abazi Imana yabo ukamenya Imana yabo bizogukoresha iki bizotwara abazi Imana yabo abazi Imana yabo izabakoresha izotwara ijambo no babwira mwese mwatara nawe John wayoboye umuntu kumenya Imana ni ese irakuzi dabo wowe yimenya ntikumenya ejo birashoboka kuyimenya ni kimwe nayo kukumenya ni ikindi ho tunayimenya ariko ngo izabakoresha iki izotwara Imana kumugisha mukomere ijambo ry'Imana. Esaraza Yesu aramanuka Yesu aramanuka Yesu Arashuma
Haleluya. 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 umugisha ukomeye cyane 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 igitaramo cyanyu cyanyibukije ngo mwe twigeze kubana nawe witwa Valens yarapfuye. Haleluya. Amen. Rero nibuze igitaramo ntabyibuze cyane ndakura pe ndakurira igitaramo kasi. Haleluya. Vediamo come va nel corpo e fosse. Hallelujah!